nubwo ngo Perezida Paul Kagame ngo avuga ko ngo jenoside yabaye ngo ashobora kuri we mu bantu bayigizemo uruhare. Twibuke neza ko ingabo za FPR mu mwaka w'1994 nizo zagaruye amahoro mu Rwanda. None birahindutse, bitangiye kuvugwa ko ngo uyu muryango ngari cyangwa izi ngabo n'izishobora zarateje genocide mu Rwanda. By the way, uyu mugabo rero w'ikirangirire ku isi Sharap and reka to give a special thanks kuri uyu mugabo utarigeze yita ku magambo agiye atandukanye uyu muryango mpuzamahanga uhagarariye ikiremwa muntu yagiye amwandikira. Uyu we yateye intambwe aza gukorera igitaramo kiwe mu Rwanda. Ni ukuri hari abantu benshi bafata u Rwanda nk'igihugu hari kitagira amahoro. Gusa sincere speaking, u Rwanda ni igihugu gifite amahoro, ndetse u Rwanda